Ah, anjing. Beak teh. Korek teh. Bos bakso. Tuh pindah. Bos, kemana wae, Bos? Ayah we. Gimana tuh? Nah, biasa, Bos. Kumaha, Bos? Dagang, Bos? Hujan wae enak mah. Banyak hujan sih itu. Iya, Bos, itu. Nah, Ya, 2 bulan setik, Bos. Tapi udah mulai lah, tetap. Itu usah. Ya, ya gitu lah. tuh? Iya, Bos. Alhamdulillah, Bos. Para ruguh pisang jalma teh. Bener dikeurkeun dasar.